Ikaze nanone ku kinyamakuru cyanyu mukunda cyane, tubabwira yuko ubu noneho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Ukraine itazahara ubutaka bwayo ngo buhabwe Uburusiya ngo intambara ikunde ihagarare. Yabwiye CNN kuri uyu wa kane ati abanya-Ukraine ntabwo biteguye gutanga ubutaka bwabo ngo bemere ko izo teritwari zibe iz'Uburusiya. Ubu ni ubutaka bwacu. Ni ijambo yavuze ko mu gihe bimwe mu bice bigenzurwa n'Uburusiya abayobozi babyo barimo gutegura referendum ku buryo ubwo buso bwahinduka igice cy'Uburusiya. Ni mu duce nka Kherson, Luhansk na Donetsk. Zelensky kandi yavuze ko nta mutekano abona igihugu cye gishobora kugira uretse kuba cyajya muri NATO, ndetse ko kutemera Ukraine nk'umunyamuryango bidakwiye. Mu nama yabereye i Bucharest muri Mata mu 2008, NATO yemeje Ukraine na Georgia nk'ibihugu biri hafi kuba abanyamuryango b'iri huriro rya gisirikare. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.